Die gebeurlikheidsleierskap benadering voer aan dat daar geen enkele beste manier is om te lei nie. Doeltreffendheid hang af van situasionele faktore. Verskeie teorieë ondersteun hierdie aanpasbare leierskapmodel. Fiedler se gebeurlikheidsmodel dui daarop dat leierskapseffektiwiteit afhang van 'n leier se styl en situasionele gunstigheid. Hershey en Blanchard se situasionele leierskapmodel stel voor dat leiers hul benadering moet aanpas op grond van spanlede se volwassenheid en gereedheid. Die paddoelteorie stel dat leiers die pad na doelwitte moet verduidelik en die nodige ondersteuning moet bied om werknemers te motiveer. Die Vroom-Eiton besluitnemingsmodel fokus op leierskapsbesluitnemingsstyle en hul doeltreffendheid in verskillende scenario's. Navorsing ondersteun dat aanpasbare leierskap organisatoriese prestasie en werknemerbetrokkenheid verbeter. Die gebeurlikheidsbenadering help leiers om effektief te reageer op dinamiese en komplekse werksomgewings. Gebeurlikheidsteorieë beklemtoon buigsaamheid in leierskapbenaderings om by verskillende omstandighede te pas. Leiers wat hul style dienooreenkomstig assesseer en aanpas, is meer geneig om te slaag.